kasobola okutwala obulamu bw'omwana w'omuntu. Amen. Amen. Njia tatu yenye shetani anaweza tumikisha Amakubo asatu sitaani gayinza okukozesa juu akamate possession akwate ekifo maisha yako ya Kikristo. mu bulamu bwo obw'Ekikristo. Bwana Yesu asaidie sana. Amen. Unajua shetani ni mwerevu. Omanyi nti sitaani mugezi nnyo. Ni mtu mwenye apendaki maendeleo. Ye muntu atayagala abeeyogerera. Ni mtu mwenye apendaki batu baendelee mbele. Ye muntu atayagala abantu bagende mu maaso. Apendaki development. Tayagala abantu kulaakulana. Ye kazi yake anaweza penda ubakie tu wa maisha ya chini chini. Yo mulimo gwaba ayagala obere mu bulamu obwa wansi. Shetani kazi yake anaweza penda akutekeleze tu kwe chini. Omulabe yo mulimo gwe gwakuteeka wansi Jo pale n'obeerawo. Biblia ilikuwa natuambia ya kwamba Yensonga lwaki Bible aseme ebadde tugamba. hatutakuwa mikia lakini tutakuwa ibichwa. Tetujja kuba misira naye Kwa tujja sababu kuba- shetani kazi yake ni kututia nyuma, lakini Mungu yeye anatubeba njoo mbele. Bwana Yesu atusaidie sana. Bila kukawia, tutasoma point ya kwanza. nga tetutebudde tugenda kusoma. Tutaisoma katika kitabu cha Matthieu, Tugenda kusoma mu Matayo. chapitre 6, Matayo essula y'omukaaga. verset 14 jusqu'à 15. Olunyiriri 14, 15. olw'okumi mpaka 15. Tutashimama kwa kuheshimisha neno la Mungu. Ndiyo. Mpaka 15. Ndiyo. Kwa maana mukiwasamee watu makosa yao, na Baba yenu wa mbinguni na Baba yenu wa mbinguni atawasamehe nyinyi. atawasamee nyinyi. Bali msipowasamehe watu makosa Bali musipowasamee watu makosa zao, wala Baba yenu hatawasamehe nyinyi wala Baba yenu hatawasamee nyinyi makosa yenu. Amen. makosa yenu. Amen. Chapia jina la Yesu makofi. Kubira Yesu engalo ez'amaanyi. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Njia ya kwanza ambayo shetani anaitilize Ekkubo erisooka sitaani mwayita juu afikie maisha yako ya kiroho. asobole okutuuka ku bulamu bwo obw'omwoyo. Amen. Amen. Unaijua ni nini? Okimanyi kyeki? Anakufungaka ukose kukuwa na pana msamaha. Akusiba oleme kubanga osonyiwa. Bwana Yesu asaidie sana. Amen. Mtu mmoja atajiuliza namna gani? Omuntu ajja kwebuuza nti Sikia nikwambie. wulira nkubuulire. Wakati shetani anakufanya wewe usikuwe na pana msamaha, Sitaani bw'akufuula omuntu atasonyiwa, anatengeneza ile kitu ya utenganifu kati ya watu. ate apanga kiri eri ekintu ekisobola okwawula Na abantu. ukikaa ukijua ya kwamba Era bw'otuula kama n'okimanya mtu anapenda agabule watu vizuri, nti omuntu bw'aba ayagala okwawukanya abantu anakufundishaka obulungi, kutokusamehe. akuyigiriza obutasonyiwa. Amen. Amen. Bafaransa bakatuambia hivi, Omufaransa n'agamba aseme il faut kudiviser pour bien régner. Inabidi unatenganisha nti okwawula abantu abali awamu juu wewe sasa ukamate ile fasi. kikwetaagisa okuteekawo ekifo Na ndio mbinu shetani anaitilizaka. okitwala ensonga eyo Misio yake inakuwaka ni nini? nti ye mishoni yebeera Akitenganisha watu mbili walikuwa wanaungana, bw'ayawula abantu abali bakwatagana, yeye anakamata ile fasi. ye addira ekifo ekyo. Bwana Yesu asaidie sana. Amen. Unampatia access ku maisha yako ya kiroho. Omuwa access ku bulamu bwo obw'omwoyo. Vie spirituelle shetani anaweza ikamata. Fe abaweereza sitaani ayinza okukwata obuweereza. Shetani anaweza kamata maisha life yako ya kiroho. Sitaani asobola okukwata obulamu bwo obw'omwoyo. Juu ulishindwa kusamehe mtu fulani. Olemerera okusonyiwa omuntu omu. Bwana Yesu asaidie sana. Amen. Mtu akikukosea kitu wewe unabana muroho yako. Omuntu bw'akola ekintu gwe n'okisiba ku mutima. Unajua ule mtu mwenye anashindwa kasamehe hata kuomba binamshindaka. Okimanyi nti oyo omuntu atasonyiwa n'okusaba kumulema. Wakati unashindwa samehe, bw'olemerera okusonyiwa, haiko ule mtu tu ndo mwenye unatia mkosa. oli omuntu si ye Hata na wewe peke maisha yako unajiharibishia. nawe obulamu bwo obwonoona. Sio utakuwa nakuta mtu anasema mimi sitaenda fasi. Yensonga lwaki ojja sanga omuntu agamba nze Jua adui sitagendeeyo yangu iko pale. kubanga omulabe wange gy'ali eyo. Wewe peke unajiima raha. Gwe kennyini wemma emirembe. Wewe peke unajiima mabitu ya mzuri ya bilikuwa mbele. Weeremesa ebintu ebirungi ebiri mu maaso. Msamaha inawekaka mtu kuwa huru. Okusonyiwa kufuula omuntu owe. Biblia inatuambia sema samehe 7 mara 70. Bayibuli etugamba nti sonyiwa Haibidi mtu alikukosea namna gani. omuntu niwe
Mimi nakumbuka Yesu msalabani. Nzijukira Yesu ku musalaba. Akuchungaka mtu akiyemlomba msamaha. Yalinda muntu kuja Lakini yeye pekee alisema ya kwamba ne yamugamba Baba uwasamehe kitata basonyi kwa sababu hawajue nini walitendalo. Sikia nikwambie mtu wa Mungu, ukikuwa mtu wa kufungia bitu muroho, huko unapatia shetani fasi ndani ya maisha yako. Amen. Amen. Ukikuwa mtu wa kufungia kitu muroho, mtu alifanya hivi sitamusameaka, unafungulia shetani njia juu ya maisha yako. Haungelijua kama juu ya ule mtu jo Mungu angipitia kuleta baraka yako. Lakini juu wewe unamfungia kuroho, baraka yako haitafika. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Biblia inasema Bible yatugamba nti Mungu atatusamehe kama vile na sisi tuliosamehe waliotukosea. Katonda ajja tusonyiwa singa naffe tusonyiwa abatusobya. Amen. Amen. Eske uko na ile roho ya kusamehe? Bera na guli omutima okusonyiwa. Leo nakwambia kama una roho ya kusamehe, ndira kugamba nti oba toyina shetani mutima njoo uko napatia nafasi. Sitani oli mumuwa ekifo. Shetani njoo uko namupa fasi. Sitani oli kumuwa ekifo. Sasa unashindwa samehe mtu. Wewe unashindwa kusamehe. Bwolemerera okusonyiwa omuntu. Wewe njoo uko unajifungia tena maisha yako. Yegwe kenyini ali kwesibira obulamu. Jo Biblia iko wazi inasema kama wewe usamehe na Mungu hata kusamehe. Kubanga Bible yegamba bo tasonyiwa ne Katonda tajja kusonyiwa. Amen. 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 Sasa Kati mbinguni haiko fasile sana. Mbinguni eguru batu make nalomba tukue wenye kunjia kamili. Abantu. My God. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Musamaha inatuweka kuwa huru. Okusonyiwa kutuleetera okubeera abeddembe. Inatufungua katika mashida. Kutusumulula mu bizibu. Amen. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Amen. Tusome verset yetu ya pili. Tusome ekitabo kyaffe ekyokubiri. Psaume. Zaburi. Tugenda soma Zaburi 101. Zaburi 11. Verset yake ya 3 inasema nini? Olunyiriri olwokusatu. Amen. Ndiyo. Ndiyo. Sitaweka mbele ya macho yangu Ndiyo. neno la uovu. Ndiyo. Kazi yao Ndiyo. waliopotoka Ndiyo. naichukia. Ndiyo. Haitaambatana nami. Amen. Amen. Bwana Yesu asaidie sana. Amen. Aliyekuwa naandika Eyawandiika atatuandikia point ya pili. ajja tuwandikira ekyokubiri. Amen. Amina. Inasema hivi byenye tunaonaka binachiaka akse shetani maisha yetu ya Nti kiroho. bye tulaba ebyo bireetera sitaani omwaganyo okuyingira mu bulamu bwaffe. Amen. Amen. Biblia inasema ya kwamba Bible egamba nti sitaweka mbele ya macho yangu bitu bibaya. sijja kuteeka mu maaso gange webibi. Sikia nikwambie mtu wa Mungu. Kankubulire muntu wa Katonda. Bile byenye unaonaka, Ebyo byolaba, bile byenye unasikiaka, ebyo byowulira, binajengaka kitu mu maisha yako ya kiroho. biina ekintu kye bigatta ku bulamu bw'obw'omwoyo. Sa ukikuwa mtu wa kupenda kuona bya mubaya mubaya, Kati gwobeera omuntu anyumira okulaba ebibi wani mimi nasema bya mubaya mubaya, ng'ayogera ebitategeerekeka. macho yako unaikulishaka nini? Amaaso go galiisa ki? Masikio yako unaisikilizishaka nini? Amakugo gawuzisa ki? Njoo pale Biblia inasema ya kwamba Wali Bible aseme wegambira imani inakuja kwa kusikia. nti okukkiriza Manake kitu kuwulira yote yenye uko nasikia kitegeeza buli kinakuwa kyowulira kinatengeneza kitu fulani mu maisha kiina yako. kyekizimba mu bulamu Sasa bwo. shetani anaweza ingia mu maisha yako ya Kati kiroho sitaani asobola oyingira mu bulamu kupitia hata bw'omwoyo maimage yenye uko naangalia ku television. ng'ayitina ne mu nnyimba z'olaba ku TV. Bwana Yesu asaidie sana. Amen. Kupitia muziki uko nasikia, Okuyitira mu nnyimba z'owuliriza, kupitia manyimbo tu yenye uko naona, mafilme uko okuyitira naona, mu vidiyo letia z'olaba, shetani anaweza pata access mu maisha sitaani yako. asobola ofuna omwaganya mu bulamu bwo ku lw'ekyo.
Amen. Amen. Chama na mbele uangalie kitu. Try kuangalia hii kitu niko naangalia itanifundisha nini katika maisha yangu. Hii filme niko naangalia itanifundisha nini katika maisha yangu. Kuna watu wengine wanafikia mwachua ya kuabudu shetani kupitia nyimbo yenye walisikia. Amen. Amen. Mtu mwana niuliza aseme jua nini wewe upendaki kusikia manyimbo ya muziki, secular music, muziki ya kidunia. Omuntu omu yamubuuza naye golashwagala kuliza ku nyimba za nsi. Mimi namwambia hivi. Namugamba nti mie siko kontra na benye banaimbaka. Inze sikwatagana n'ebyo bye bayimba. Lakini mie nasikiaka ile maneno. Impulira biri ebigambo. Na mimi naogopa bisiniharibishe. Kwa sababu kupitia ile manyimbo kuna wengine wanamwabudu shetani. Kupitia hizo manyimbo kuna wengine wanaabudu watu. Kupitia hizo manyimbo kuna wengine wanashilaani maisha yao wapeke. Amen. Bwana Yesu asaidie sana. Amen. Kupitia vitu venye uko unaona, uko unatengeneza maisha yako ya kiroho kitu fulani. Leo shetani alijua maana ya ile kitu. Ndio maana akatuletea muziki leo ya kidunia ukifuata. Watu wanaimba bila manguo. Juu ya nini? Juu shetani iko na mission. Anapenda ageuze mtu. Anapenda ageuze maisha yako ya kiroho. Wakati anaonesha ile vitu, anapicha fulani anapenda aguse juu ya Mungu. Bwana Yesu asaidie sana. Amen. Ukiambia mtu acha kuona ile muziki, anakwambia wewe uko old school, uko wa zamani, hauko civilize. Oli wa digital, oli wa analog, oli wa digital. Bwana Yesu asaidie sana. Amen. Lakini unasahau kujua ya kwamba ile vitu ambayo uko unaangalia inagusa maisha yako ya kiroho. Ikafikia wakati ambapo nataka anza omba, Mungu hata sikia maombi yako tena, kwa sababu ulikuwa ushaabudu shetani. Biblia inatuambia kwamba Mungu wetu ni Mungu wa wivu. Hawezi gabula sifa yake na mtu mwingine. Sasa try kuimagine mtu mwenye yuko naambia mtu mwenzake aseme wewe ndio kila kitu juu ya maisha yangu, bila wewe mimi siwezi kitu. Sasa unasikia mtu yuko naimba mwile muziki, sasa unaweza kweli Mungu anaweza furahi. Bwana Yesu asaidie sana. Amen. Bwana Yesu asaidie sana. Yesu atuyambe. Ile ambao tunasikia, bili ambao tunaona, tulaba, binajengaka kitu mu maisha yetu ya kiroho. Bizimba mbulamu bafu obomu. Ndio pale Biblia ilikuwa inatuambia aseme heri mtu yule asiye kwenda katika shauri ya wasio haki wala kushimama katika njia ya wakosaji. Kwa sababu gani? Wakati unashimama katika njia ya watu wenye banaongea mambo ya kidunia, Bible yetugambye nti zimusanzo oyo agenda makuba amachamu ne yetaba mu nkungana z'ababi kubanga obudde bwotandika okuwulira ebigambo ebitasaana. Wakati unaanza sikia ile mambo yenye mpendezi Mungu, obudde bwotandika okuwulira ebigambo ebitasanyusa Katonda, uko najenga, uko naachia shetani fasi aingie maisha yako. Olikuwa shetani ekifo kuyingira mu bulamu bwo. Bwana Yesu asaidie sana. Yesu atuyambe. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Nini unafataka ku television? Bichi byolaba ku TV. Muziki gani unasikiaka? Nyimba kizowuliriza. Na utaona mtu asikie haya, na yeye na watoto na bote wanekala msaloni biko banaona watu ya bafali biko banacheza na iko tu. Quelle éducation uko nafundisha watu? Bichibyo yigiriza abantu. Bwana Yesu asaidie sana. Amen. Education gani uko natufundisha? Bichibyo bye weyigiriza. Leo Mungu aliniambia nikwambie kama apendi ile kitu. Lero Katonda mugambe akugambe nti ebyo bintu tabyagala. Bwana Yesu asaidie sana. Amen. Hata unaenda ku TikTok uko unaangalia nini? Nebo genda ku TikTok chichi kyolabayo. Uko unafuata nini? Chichi kyogoberera. Kwa sababu vile venye uko unafuata vinaweza kukusaidia wala vikuangushe. Kubanga bili byolaba biyinza okuyamba obokusula. Amen, amen. Bwana Yesu asaidie sana. Amen.
Acha niongeze aka parenthèse. leka ayongezeko kati Nilikafata aka parenthèse ku statut ya mtu mmoja hivi. aina akantu ke yasoma ku station Iko na hapana ase mtoto wake alimwambia hata kula bebe fine hii dessin animé alisema naye hata kula be mamake anampatia. mbu aina station muntu ji yasoma ngoli ataddeyo mbu mwana we yaganya okulya kubanga no mwana wa gundi yaganya okulya. Ole fie ko nafaka video TikTok ase mimi niko étonné. Mimi napiga chakula mimi napatia mtoto anasema no sitakula. Mama wake anauliza jua nini ase anaangalia television ule bebe fino wa dessin animé. Mbu oli yakola ka TikTok nga agamba omwana we yaganya okulya emmere ku lwaki. We yabuza omwana lwaki agenda kulya mbu omwana namugamba noli gwenda bye mu firimu bamwadde emmere n'agamba nedda. Kati n'omwana nakopa byalabye ku TV. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Jokule kwenye dunia iko inaenda. Eyo ensi jeraga. Donc hata sa unapatia watoto television. N'obudde bwo w'abaana TV. Try kuverifie bile benye utabapatia. Gezaako kusengeje bibyo bisibaribishe wakati wangaliki wa kidogo. Bireme kubona nanga bakyali bato. Wakati kuna mpatia mtoto angalie television. Obudde bwo wero mwana okulaba TV. Jikazo mpatie bile bitu benye bitamutengeneza maisha. Fayo nnyo okumuwa ebintu ebigenda otereza obulamu bwe. Amen. Amen. Kuko hata madessin animé leo inasemaka juu ya Biblia. Waliyo Dessin animé cartoon. Waliyo ne bukatuni nno sebo busomesa ebya Bible. Bwana Yesu asaidie sana. Amen. Tilia ule mtoto katuni atabakieko na ifata itamsaidia. Tera kwa mwana katuni nga mwana mugoberera agenda mu Na ile historia ya Biblia mtoto atakomala nayo kupitia tu juste katuni. No olugero lwa Bible omwana akule na lwonga agoberera ekyo kukyalaba mu katuni. Bwana Yesu asaidie sana. Amen. Lakini uko natilia mtoto dessin animé ya ba antichrist. Nayo mwana omutera ko bikatuni by'abantu abatali bakkiriza. Benye banakatala Yesu njoko natilia batoto dessin animé ya vie. Abantu abagana Yesu bye bikatuni byotera ko omwana. Wonoza ile education gani batapatia ule mtoto? Golowooza kifaananyi kye banaawo oyo omwana. Bwana Yesu asaidie sana. Angalieni, mtu awaye yoyote Ndio. asimlipe mwenzie mabaya kwa mabaya. Ndio. Bali siku zote lifuateni lililo jema. Ndio. Nyinyi kwa nyinyi na kwa watu wote. Amen. Bwana Yesu asaidie sana. Amen. Kulipisha kisasi. Okola revenge. Aseme mtu asifanyizie mwenzake mabaya kwa mabaya. Nti omuntu tosasulanga ekibi olw'ekibi. Uye nilifanyizia hivi. Oyo yankola bwati. Na mie nifoni mufanyizie hivyo hivyo. Ngewe namufuna ajja wulira. Aya. Bwana Yesu asaidie sana. Amen. Tuliongea juu ya msamaha. Twayogedde ku kusonyiwa. Tunasema juu ya kisasi. Ne twogera ku Kisasi what is it? Kulipisha kisasi. Revenge. Kusonyiwa ne twogera ku revenge. Bwana Yesu asaidie sana. Amen. Mukristo aposhukwa mtu wa kufanya revenge. Omukristaayo tasanye kusasula kibi lwa kibi. Biblia inasema sema bakikupiga kofi huku. Bible egamba nti bakuba eno ekikonde. Asema umgeuzie ingine ya huku. Matu ina n'okukyusa n'eno. Na ujienne yako. Olumala otambula ebibyo. Bwana Yesu asaidie sana. Lakini ukikuwa Mkristo wa kupenda kufanya revenge, na ye bw'obeera Omukristo ayagala okusasula uko napatia shetani fasi. Mukwano wa sitaani ekifo. Uko napatia shetani entre mu maisha yako. Wa sitaani omwaganya mu bulamu. Aanze kukumanipulate gisi anapenda. Atandika okutwala nga bw'ayagala. Aanze kukutumikisha gisi anapenda. Atandika okukozesa nga bw'ayagala. Haibiti vibaya gani walikufanyizia? Olw'ekintu ekibi kye bakola. Haibiti makosa gani walikufanyizia? Usiende kufanyizia na wewe mwingine. Wala usisemi aseme na mimi ndaenda mfanyizia ule ule. Achia pale, Mungu atakulipia. Bireke Katonda ndamusasula. Bwana Yesu asaidie sana. Amen. Mungu ndio anatulipiaka. Katonda yatusasulira. Bali kuonea we acha. Gwe kinakulabira obubi bireke. Ukipenda tu wewe pekee ujilipie. Kubanga wayagala gwe wesasulire utaanguka. Ojagwa. Ukipenda wewe pekee ujilipie, oyagala gwe werande utapoteza vyote venye ulikuwa navyo. Utakufirwa byonna byobadde nabyo. Bwana Yesu asaidie sana. Amen. Lakini kisasi Mungu ndio atatulipia. Na ye revenge Katonda ajo jitukolera. Acha nikwambie kwa siku ya leo. Kankubulira onakulwa lero. Haibidi nini mtu alikufanyizia maisha yako. Tekikwata kucho omuntu kye yakola mbulamu bwo. Usiseme yaseme na mimi ndaenda kifanyizia mwingine. Togamba mbu nange ngenda genda nchiko. Wala inabidi na mimi nimulipishe nimuoneshe kama mimi ni nani. Baba nange nyino mulaga konti nzani. Ile ni kitu mbaya sana. Eche kintu kibi nnyo mukwano.
Mwenye alikufanyia kitu achana naye. Eyali akukoze ekibi mwesonyiwe genda bibyo. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Mungu ye peki. Katonda yekka. Ye peki atayua kisi atafanya. Yekka yanamanya butya bwana akikola. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Kila kitu. Era ne mukumaliriza buli kintu. Maombi. Okusaba. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Biblia ikatuambia ya kwamba Bible inetugamba nti kama Mungu asipolichunga muji. Katonda bwabanga. Muji is a country. Katonda. City. Okay. Katonda bwatakuuma ggwanga. Ule wote mwenye anaichunga. Na kuuma yenna. Anafanya kazi bure. Akumira bwerere. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Sasa porque roho yako maisha yako ya Kikristo ikuwe bien. Kati terezo obulamu bwo bw'ekirokovu bubeerenga bulungi. Usisahabu maombi na kutengeneza maisha yako kwa Mungu. Teweerabira okusaba n'okutereza obulamu bw'eri Katonda. Amen. Amen. Ile ni maki itafunga shetani na vyake vyote. Bw'okola ebyo bijja kusiba sitaani n'ebibye byonna. Maombi. Esaala. Biblia ikatuambia sema ombeni bila kuchoka. Bible etugamba nti musabe obutakowa. Mkristo jifunze kuomba. Mulokole weeyigirize okusaba. Hata wewe ukisema mimi nafunga nyumba yangu leo. Ne bw'ogamba nti nze nsibye bwe Mimi nyumba yange nafunga roho leero. yangu leo. Sibye emmemme yange Lakini leero. kama Mungu haiko hapo. Naye nga Katonda Wa ile yenye uko taliwo. unafanya Ebyo byokola. is nothing. Bya bwereere. Bwana Yesu asaidie sana. Amen. Sasa twende kwa Mungu, yeye atatuchunga bien. N'olwekyo tugende ewa Katonda ye anaatwekuumira bulungi. Yeye atatuprotege bien. Mwennyini ajja kutuluŋŋamya bulungi. Hatutaogopa kitu. Tetujja kutya kintu kyonna. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Tutaenda kushimama. Tujja yimirira. Tutaenda omba maombi kidogo tu. Tugenda kusaba essaala ntono nnyo. Utamwambia Mungu hivi. Ojja kugamba Katonda bw'oti. Akuchunge. Akukuume. Achunge roho yako. Akuume omutima gwo. Shetani asipati nafasi ya kuingia ndani. Sitaani aleme kufuna mwaganya kuyingirayo. Afunge roho yako. Asibe omutima gwo. Mashauri mabaya isiingie ndani ya roho yako. Ebirowoozo ebibi tebiyingira mu bulamu. Afunge roho yako. Asibe omutima gwo. Tamaa ya mambo ya dunia isiingie ndani ya roho yako. Okuyayana kw'ebintu by'ensi kuleme yingira. Afunge roho yako. Asibe omutima gwo. Kisasi isipate fasi juu ya maisha ya roho yako. Revenge ereme kufuna mukisa mu bulamu bwo. Ambia Mungu achunge roho yako. Gamba Katonda akume omutima. Ambia Mungu achunge nyumba yako. Gamba Katonda akume nyumba yo. Ambia Mungu achunge familia yenu. Gamba Katonda akume familia Shetani yawe. asipati nafasi ya kuingia. Sitani aleme funa mwaganya Shetani asipati entre ya kuingia. Sitani aleme funa kubo liyingira. Shetani asipati jaribu ya kuingia. Sitani aleme funa kugezesebwa Asipate fasi ya kuingilia. Aleme funa ko yadda akafa Ambia Mungu akayingira. achunge.